Mu gihe hashize ibyumweru intambara ibera muri Sudani yongeye gukaza umurego, ku mbuga nkoranyambaga hasakajwe amashusho y'abasirikare bari inyuma y'uyoboye igihugu bari mu murwa mukuru ahitwa Sajana, aho bari kugenda bafata uduce twari twarigaruriwe n'abo bahanganye. Abaturage b'u Bukavu bavuze ko urugomo n'ubundi bugizi bwa nabi byiyongereye mu bice bitandukanye kuva mu 23 ifashe uyu mujyi ku cyumweru. Umucuruzi wo mu isoko ry'ahitwa Kadutu yavuze ko iduka rye ryangijwe riranasahurwa. Polisi yo mu birwa bya Kanari byo muri Espagne yafashe abantu 7 bari mu bwato butwaye abimukira buva muri Senegal. Abari muri ubu bwato bavuze ko 8 muri bo harimo n'umwana bapfiriye muri uru rugendo. Abasirikare bo muri Nigeria bagiranye amasezerano y'imyaka 5 n'ikompanyi ya Elon Musk ikora ibijyanye n'ibyogajuru, bayiha umurongo mugari uzayiha serivisi yihuta cyane. Pariki y'igihugu ya Niokolo-Koba yo muri Senegal yashyizeho abarinzi bayo kugira ngo barinde intare zumvikana nk'iziri mu kaga, nyuma ya raporo yerekanye ko intare n'ingwe birimo guhigwa cyane hahigwa impu z'izi nyamaswa.